Međutim, još bitnije, iz mog 30-godišnjeg iskustva, do nezgode može doći, ali može doći i do potpuno nepotrebnih situacija i frustracija na putu u slučaju kretanja na put sa pogrešnim ljudima koji ne moraju sami po sebi biti loši ili dobri, već sasvim različiti od nas, sa drugačijim tempom vožnje, znanjem, iskustvom, ritualima, tehnikom i slično. Sa drugačijim pogledom na odmor, na put, na brzinu, sa drugačijim shvatanjem pojma vožnje, pauze, kafe, ručka, odmora, pauza. Postoje ljudi koji su turisti, postoje putnici, postoje avanturisti, postoje ljudi koji jedva čekaju da stignu na odredište, postoje i oni slični meni koji jedva čekaju da se zaustave ili nekog upoznaju ili nešto novo saznaju ili nešto novo vide.